Ya, e whātala whatu fo le pa ia malu tunu o mwhai on tātou mafuta ne fiafi po whia lava te mau mai e tātou whasalonga. Ia, so i Manuia nai tū, mali i mwhai launga ia mai se fo ia whauna le tua, mau tau whaltua. Ia, whapea fo i tua sinsina, ia male, malosi o nu o ro, whapea on tāpua i mai so se vaenga. Ai, o tātou porokalai mwhoi nei masani te ilo vaeso, ia pea na sau no sunga sau o Lou Soifua Maloloina. Ia, o oe lava pa o iai me uma, o lo iua ao lava me uma, o leana ana tau longo tua. Ia, ai, ta tau ana whai e se fufuanga a waleanga i lu Lou Soifua lau lei. Ia, mai e wha loa tu pia le tātou sponsors lo e lo mawhaina awa tuli tātou ni proklame ia pia na whai pia le ngaluenga ale tātou le tio nei, Radio Samoa, lo whapea na wa lua ma le Peter Drive Doctors, ia ma le Community Trust. Ia, o lo mawhai o na whaatu pia le watunga nei, po kalame whai pia walo tau silafia. Ia, mana tua o lo whaanga i pia tātou siaki i tātou clinics lua al Peter Drive Doctors, le ngatai i mangele, taulanga i mangele tawhitawha le McDonald. Ia whapea fo i Manrewa i nai tawhitawha le library. Ia ma alo whapea na whanga solo i pia i siaki masani. Ia tātou o lo whapea na whai appointment tauna wa ai, tai lua tolu masina o taun tue mai le au suka ma le tuto maulunga mea lawa o tuna e ia ngasi tu mau. Ia ai le tu ai tu langa fo le a langona ua ngasi. Ia le lea na wa vealu ai te tau wan les tala oe, wa a les tala oe whengo fiela na o na whaida appointment ia mpa pena na la tua pa ufo le vaingo oe. Mai fautu e nale whai le appointment wa alu vaida fo mai whengo fia i e te latua e le teimi e tala whenga i. Ia ma whapena ona e aloe vai, se wakana oe ni mea fo i whaalava i le nai tu la e na whapele o pe ona tuwai la titi. Te facility le reception, ia mwhapena ona whanga solo ia, i wainga le aso ma le aso. O lesi mea o lo whapea ona whaawa wina pea, ia, o le tulanga le i tupu i pui o whanau witi. Ma o tātou proclaim fulani e fiafi o le asanga toe whaamanatu ma toe sanga whaalau tele i pea le tūlanga le i tupui o whanau laiti. Ia whapea fu ma tātou mātatua ma e te tau on whai tupui. Ia on tātou o tula i le pui ngā whanatura whaingo fiela i ona whaawi fu tātou proclaim ni e fiafi. Ai o la tātou a mata ia le tūlanga le i le meo tupui ia po le immunization le o tau masani ai ia matau o mene immunization o tusa o me wha o popo o me e mawhai o na whai i tino a mesela e whanau le tau tanua pe tui pe inu fo le vaila au nei whapea o na sanga wha amalo si ai ia le puipuinga whanatura wa ia puipuinga whanatura lai tauna i tonu o whanau, tātou umalawa, au tūlai e watu i sanga wha malosi a tili le pupuinga whaapitoa i lea wha mai, ma lea wha mai, te loe langa e whaapitoa pupuinga i lea mai, ma lea mai le wha pe tasile tui e kawau mai ia ngasinga se fia. Se taimin te wha mamla mati le kleo tūlanga lea, me tau la le te leo newa la au o whai o tui le whai o tuinga ia ai lai tiana vela au nai e whaaturu fole i le whongal tamaititi ia mwhapena ona ngaluela i le veila au le e whausia i le whaamalosia le puipunga whanatura. Ai e eisi veila au lau mwhaina tu whaatasi e whaawhaingo fie na tasi le tui a lai e tolu ia vaila au tolu so ngā puipuinga la iai whatata inga la o le vaila au leta o le MMR ia o le puipuina o le misela siamani ia ma le mami le measles mama ma le rubella ia o mea lana o
tulanga lana e whaatinoina, me i whapea ona sosoani pupunga whanatura. Ia, o le tāua tele o nei mea whai pupunga o tuipuipui. Ia, ne laila vasisi o le puipui na ia aua nei o se tūlanga e maua i leanga ngasi. Po le tūlanga whalale i aua nei a maua ai leanga tele. Whaingo fion tonga fiti, ma whai se tūlanga whai se tūlanga le mo le ua whaina. Ia, e uia na le se laupa sene pe atui na le maua ia o la ua ia le avanoa o wha maalosi ele puipuinga ina ia whaititia ele tūlanga fole e a whaina e pe asiasi pe a osfa ia o le siama le siama whapitoa lea e a whaina e fole la ia e le anga tere la le ngasingase te mile e whaingo whiwala na whaitong fitinga a puipui fole la oe ia puipui fole maisi a maisi ai i le ainga i a wusa tu ma whanau o e umai o tātou ainga e whaingo whena puipui pe antou sila pia le taima COVID ia e mairo le tasi e maingo whiana mamai mai maisi mea na tau e ana na whai ia ma aua in puipui a tātou o ni te o e nei mea o to tele e a whainai ia ma sa whainau la tu soifua ia ma wene te tupune mea lockdown ia ma e tal tono le alu fo lunga tau soifuanga le ne ia o effects o manei o le COVID le wa ha matana ali ali mane fa mai le ama ti mo e tele a me tasi le mea u fa pena lo tele lunga le tau soifuanga ne va tau ona ole tau recover ia tangata uma e fa ia o tangata tasi a o mo mea uma tuai ma fa le tono le to temina ona pesi tele fa mai ma al mela nai le o te mana o mia e pea le tele le te o sisi tūlang wha pea o lo whasanga whautua ina e pea tau tuana a meisa tatu whanauiti ia whaatino latu tu bipui e pe ona whaatunuina ia mai taula o tu bipui whanauiti e a mata ma le teimi ai le whanau tamatiti le la leina whaitui bipui o tina maitanga na au silifia tinga te tau ana whai tuina taun whai. Ia al whanau, ia a matamale ono vaiaso, ia na wha solo ala ia se i ole, i le sfutasi, le sfutuluata sanga, le wha ngasa longa tu pui, e wha solo ala ia, o le tau smomua, tau lona lua, lona tolu mwha penao meta, tasi mana, ne la tato wot, iai. Ia, peana uta au mamua, e tele au nevai la au, o le tui, ai tasi elvel au nae wha tultulu i le whonga le tamititi. Mai tau, o le taimi tau ale e le ngata, o lai tupu tamititi ma wha pefo o na tupu elo na malisi anga langa na wha naturua le mo le pui ngā, mai i wha mai. Ia a taimi lana a tui e au ngā i te le tui na ia sanga wha malisi a tili le tulanga lea, ina ia tupu ia mo mea tau antibodies e fitu tonua i le whapeino siamata i tasina e len whaituina. Lelei, ia, ona tato a matamale le teimila le o tina maitanga. Na ua mantua nisi na whapeo na whaatino tūlanga lea. E taua o na whaatino tato tuia i o tui leo fulu ma tui COVID. I le taimi e maitanga i le taua po o whele taimi ai o le vave ana whai o le leite le na. Na ia puipuia o em puipuia ia pepe lai tonu. Ai ele tuina o le diphtheria o le tetanus ma le patase se tolu na e pi whaatase na vai la auna mo ngasi na e tolu. E whatoa tauna whai ma le sifuruono vai asa o le matua o le maitanga. Ia po o a whai ua ngalo le taimi na mwhana whai ro ses taimi e te mantua nei a te taua na whai. Le anga o ngasi umanei. E ono a whai nale maitanga o tina e le ngate tūlanga lea e ono whawhano le mai se tūlo. Ia pe ono a whai nei fōila ia le tupu o tō tongata i tasi te tono le
o le tina mai sila le fatu o vaenga ese ai tau te le o noa whaina i siama nei, mea nā lai taun pui le lei, whanau mai le whata miti o laua, i ono pui ngana whana trua i ei, ia, na e vai whato a matele ono vai asana whai on tui wai, te tauna le lei, ia pui ngā mai le taimi o le maitanga, ia, ono vai aso lola ia a mata lola ia whaasolonga tui e tamaiti, ono vai aso whaile le whaatulutulu le vai la auna o le meta o le rotavirus o le ngasngasina o le manawa te ta tele tamaiti e tele tamaiti a whaina e langa o le ngasngasa lea e vave tele le alu manawa ma tihai tuitel tamaiti ma vave ana o stulanga ma tautia e lana e tauan whai o tuini a matailoa ono vai aso a mata whaile tui mua o le rotavirus ia ma whaapopo e mai tui e lua o le tui mua e tasi le tui ai tolu ma whaamaina iai le na utau o le diphtheria tetanus ma le pertussis ia tasina tui a matai I mo le tamaititi ia whapea ma le tui o le polio ia o le polio o le ngasngasele o le pipili ngasngas pipili sa pese lava I tau mai o ma le teimi o lo i alisia ma le o lo tapea le ngata whaila lea o le tui mua le hepatitis B po le fever sama ia whaapea whaila ma o sia maumana o mo viruses o mana ai o ise vanga le diphtheria tetanus pertussis o bacteria o isi la tui na whaifo temina o le tui o le hep o le Haemophilus influenza type B ia ma le DPT na ta o mamua tui mamua na o le tui mamua na fatasela ma le tui mamua lava o le pneumonia e whai temina ono vai aso na uto vai e tele tui na e tu fatasi na temina e te tau ala na whai lua tui tasi le vai la au fatuturu ia ona temina lai ma le titi pepe o lai tauan fasusu temilea ai ono tolu masina ona whaifala ia o tuilo na lua o tui mana sa whai mai le ono vai aso alu loa taus whaalua o tui na ta ua rotavirus, DPT, DTP o le polio, hepatitis B ma le Haemophilus influenza type B ai amatai na le tui mua o le ngasngasele le meningococcal o le tui lea o le whato atu e amata le vai le tausanga le nei se meo o mati lamtango mati sa whamai nei se mantua na amata na pepesi tele nei se meo le amatanga le tasi po le se vai mea le tasi iwa valu iwa se fulu lua afe temina sa pepesi al whamai lea sa whaiwai tuinga temina in the joy mode fula ia o lo ta apel siama ma lo atangia pea keise se lo come up le la utoi a mata le tui la le o le fever fai ai ile o ia la le fangas ngasile ile pepa fo ile o le fasalongo o tui nga tomaiti na vat pepa sama na vat tui au tui body clinic o lai fai pepa fo e fa popola el tui le la o mata I tol masina o tauna fai le tui mo la le tamatiti ile ngasele meningococcal po le fever fai ai fa apitoa sia mala ia ona o mele lima masina ia wa tauna fai na tui e tolu le tuilo na tolu o fangasngasena mata mai I le tai ono vai ile ono vaso o le diphtheria tetanus mal pertussis o le polio hepatitis B ma le Haemophilus influenza type B tolu e na tui o ngasngasena ai alu elo ma le tuilo na lua o le o le pneumonia ia ma le meningococcal lo na lua elo inga tui I le lima masina tui la nai whaalua na ona se maila I le sulua masina po le tausanga fo wato le tausanga tamiti ia umatailia lau mane wa ato o mon tui na ta tolu le na lima masina utau na ato tui na ta tolu na ai o male sulu masina o fai na tulu pneumonia tas ni fa mai ese pepesi ai tamaiti
tauna no fauta e whai o la tui le o tauna whai le tui tolu i le a tolu tau sanga. Ia, ai a whai le tui o le minitio kako i le teimini ta ua lima sina whai dona whai nā le. Ia, po le o ma le teimina ua whai le tui wha maalosi. Ia, po le pusta o le minitio kako. Nā la tusi tui le lua na au le tui o nā ta o le pusta e wha maalosi le tui le tui mamua. Ai amatai fola in masina le tui fola le o le MMR. Le o le measles o le ma le rubella. E whai e nale tui na amatai na sulua masina. Ia, ona te se atulai o matuata me titi wo o le sifuli masina po le tasima le awhatau sanga. Ia, o tauna whai nale tui lo na wha o le ngasina o le hepatai o le Haemophilus influenza type B o le hip. Ai whai nale tui lo na lua o le MMR, o le measles, ma le rubella. Ai amatai whai nale tui mua o le sif ngasile ta o le varicella po le chicken pox. Ma tau o ngase umai e whamatalat, o ngase o lea lawa pepesi nei aili o lae whaiama saulunga lea case ma whapena ona iloa o loo ia yasia ma o loo feo ai ai temnei te tawana atoa leitui nei atoa leitui tamaiti. Ia, sifuru lima masina na ai whaataile lola ia mo le whatau sanga loa ona whailele tui le na wha e wha ina tui o le TB, diphtheria, tetanus, ma le pertussis, ia, ma le polio. Ma tuli tui e nila amata mai le ono masina le tamatiti, le te whaile tui lo wha le tona o te hiwa atoa leila le wha i teimi le a wha tausanga. Ia, ona teimi wa alu tamiti le o ngas full tasis full lua tausanga. E taua te laisi tui lana e te whai nale tui lana wha o le DTP, tetanus, diphtheria, tetanus, ma le pertussis. Ai a mata ina, ma le tui la lea e le tau o le HPV, o le tupui lea mo le kanesa o le cervix ia po le wha au tangata. E tō tamaitai, ia ai o loo masalo mia foi, o loo telesusu enga o loo whai pēr, mai o loo atangia pēr, o le siama foi lea o loo a whai nai, ia nisi i le kanesa o le whai. Ia mai ne mau kanesa i le vaenga tonu lea o le sulunga titi, ma te tonu i tulanga i tonu i lava, i le sulunga titi. E a matala tui e tomaitila i le tau sangala le suta sulua, e whai tui mua o le tuile ta o le HPV, po le human papilloma virus. Ia, se fulu tasi sulua tui mua, ai ono masina e whaatali, i ana whaile tuile na lua. E whai ima tui e tamaiti i tama i alii ma tamaitai. Te tawan whaatino i motu i e lua e whaila ia onga mai e tā pā i le consenta ma tua tulanga lea. Se vanga nā la ua misi la tui le teimina ia e tue whai mulmuli, e mwhai atu e whai tui tue a mata le teimina po le fufata sanga i lunga e mwhai atu e whai te sanga pa a whaili a toa le tasima lua lea. E mwhai nā tue whai nā tui nā misi. Ia, o me taula lau a toa i tu inga tamaiti mai le teimi lava i le manawa o tinase ia o lava i le matua le pēr ta ua sutasi sulua tau sanga teimi le ua le college tamaiti wa Will College. Taula na mau tinoa ua wha atoa lei tuina whaistele ai ale leina wha atino e nofo file mufo ia mai leisi me toi pole ai leia ona wala au file appointment i le forma ina ia o atu le temina ala sao ni mai no se atlo ia ma fatino lo a le mautino ia vili aso e lunga le computer e lo ai pe ai se me ele manino ai ina i tui fa popo e ono fai i tamait e tui fa popo e no fai temi fa na wota mi titi pe a fai e masalomia ia tulanga le ngasngasilo le fata vai po le TP
ia a me se peise si latane i le ainga o lo whapea ona i ele ngasngasele e la tuipupu o le whai vai po le TP na e ma whainwhati na tamaiti whapea whala ma le ngasngasele o ta o le meninjo koko po le whiwhai ai la ngai a yes tamaititi o a whaine le temina e ono lama tia fu i a whanau la iti la i le siama le mai ono wa whai na le tui na le meninjo koko whapea na ma le hepatitis B ia whape sa masalumia pe sa mawelti na ile hepatitis B ia po sisi fa o whanauiti o mawe na taimi a lo i tami e ono ma whai tui na le hepatitis B ia ai whape na whalai pe a pepesi tele le wa maile le misela mams ma le measles mams ma le rubella o lo whai ama ma ngai mai luma cases fa pe ame al misela e fai ama ma tele nai misela e li poti mai i le falmai me na lo ta ma fai ya e una ya fa na ya fa ato le tui nei te ia o tu pe pesi fo ise si a pesinga fa mai i le misela pe ta to man tu le sa tu pu sa mo e tu pu nei o to sa mo me na e fengofia to pesi foi fa mai la ai mo tatou matutua ia na ra o se fia le ia tu na tatou fa su limite sanga ngai lunga e ma faina fai tu fa popo e sanga fa malo sia e pia i pupui nga mai fa mai tolu ia ta ole diphtheria tetanus male pertussis ma tolu diphtheria ole ngas ta ole lipi ne te le professor ole nei ngale ngona sai ngone fa mai diphtheria ta ole lipi tatou ia le tetanus o le whaama i lili. O le ngona le whaama i sa whata ua le whaama i lili langa e fōlinga e pia lili tangata ale teimina ua maa tole tino ia o maa tōma maso ma mwaenga maana ele mwhaina maana wale teimina le mwhainto e ai pēa o le ngasngasile mea nai e whaititinga tai tele a mea mo la vea fo i tui e le whao e lea o ia le me masaina tupo le ngasngasile le tetanus o ni manua e fōlinga mai la i titi ai loloto ai palpalaha ngasngasinga whengo fia tupo mai tetanus nā rai te tau ela na whai lefi dangerous kill pe o tele tūlanga mātu ia ma le pertussis la le o le tale u e pepesi te whamaine ai ala ta o le tale u ia langa e pe fōlinga fa pe nā le tale ta miti fa umi le tale tau le mawhain mana wale temina e pe le pi u le whai ungo le alu fa asolo ngā tale nā lai te tau ana o na whai tātou tui tātou mātua fa sulim te sanga ilunga ia po le e whai le lesi tau swapopo ai a tātou o tātou lunga le lau pensione ono lima te sanga ngai lunga ia na e whai fuvo na tui fa pena fo na mtul fulu le fa nga solo pea o le te sanga nei o lo tu watu le tui o le fulu ia Desema la ngolo ma tawi night o le ngata pesi teimi o le winter ai o ma teimi o la lave pesia le abo tu o toile fa solo nga pe o le tui o le fulu a faiala li faialo tui flu ia la matua o ne faiala i fa mai na wai November mo December ia ta fi folesi lo nge futo a matale winter ale fa tina ia fa pena ma le tui pui o le ngasele le shingles ia pole akiloko ngasena tono e fai tui o la pensione ia fa taselo ma le koviti ia tau lawan fatino tos futo sanga na lunga te tau lawan o fai tau sa ia tuia pe a fai le i fai lava te le lona o le ala ititi o le tolu tui o le koviti tui pui fa popo le pusta o le koviti o le etemnei e inisi o lona fa po le lima pe a fai ni tulanga fa pitoa fo i le ngase e ona la matia te le la o tau no la to lona fa ia fa pe vola la male menijo kokola i fa na usuluana e luflima to sanga e ma faina fa la to pui
masani na su e atu i teminei saule lisi wa fa ma saule lisi mal fal mai lo ai te mai tila li atola tu ma alo matu te mo faia su e atu a inga nei ale mawala telefoni wa sia sia tu mota fa peo na fa mana tu atu le mo atu ia tu ia tu ia ma tu se message fa tu ia on fa pelen tu vala au mai so na te fa tu no tu le mele fa le ton wa ai mea la tu la le ngasile le tuile le meninjo koko la na fa amata tu sanga fo tu al tu sang le nei la tele tamba tele ele amatanga la vada ko tui tau no fai tau la vada fai longa tulua tau na o mai fai fa ato le ia o te tono na wa ato na se fo sang fo e winga i tupu pu fa na fa pe tatu matua ai fa isa fasil ia la fa pe universita to malolo on te lu mala ia ma fa o pe tatu no i lava i nei a mea tupui ia male pui nga wha natura i ia tātou wa i nei a wha peo sang wha leia tili ia te wheloi la